Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu di channel Zaki. Kali ini Ibu masih di kolam nih teman-teman. Masih mencari mainan. Apa itu? Kok sepertinya? Wow, ada lumpurnya teman-teman. Oke, coba kita kumpulin. Kita kesini lagi. Apa ini teman-teman? Wow, kayaknya ini mobil nih, tapi kotor banget. Udah kita kumpulin aja nih teman-teman. Terus kita jalan lagi. Di mana kamu? Wow. Wah. Oke. Terus kita jalan lagi. Ini dia nih teman-teman. Wow. Lumpur juga nih teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi. Terus kita jalan lagi. Apa ini? Wow. Ada dua. Kayaknya ini tayo deh teman-teman. Ya udah deh, kita ambil dulu, kita kumpulin. Kita cari lagi di mana? Ada lagi nih teman-teman. Kita ambil ya. Wow, penuh lumpur teman-teman. Oke. Ada lagi teman-teman. Ada satu lagi nih teman-teman. Wow, ini dia. Oke. Baiklah, kita cuci teman-teman. Kita ambil. Oke, kita mulai cuci. Wow, gani teman-teman. Oke, kita letakin di sini aja. Ambil lagi. Wow, mobil balap warna merah. Cuman Zaki yang jalan sama Mama. Wow, mobil balap lagi nih teman-teman, warna biru. Kita lihat lagi. Mobil fire warna orange. Mana ya satu tadi? Mobil fire warna merah teman-teman. Tiga nih teman-teman. Oke. Wah, nih teman-teman. Lani lagi. Mobil fire warna merah. Wow, warna-warni nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.